change our hearts, Lord, fill me. Holy Spirit, we welcome you. Come and change, Lord, the atmosphere. E whalofa ma, toi whaatalo whaatula o nanga o le MALØ TAEAO, mai lunga o le tātou ala ata nei o le Global Kingdom TV. Ia, ile ala whai mai whanunga le lei o le pa ia mawalunga so tātou atunu. Ia, mai tawhai fia o le neila lo langi. E le talitonunga ia, na maua le whaatasi e tātou se whai ngā malo lunga fi le mū. Ia, masaonga le mū le pōua mawai atu. I le tausinga, ma le anga le lei,
o ao la vea i o lo tātou tāpa au sili o le langi. E voi nisi na whea ngai mga aruenga, le ua tūlanta i le whai wina o whea au matiute, whea ngai ai mai la tau le nei fo i TAEAO, ia, e whaata alofa, ma ofu alofa atu, le au au nanga le nei a le Global Kingdom TV, ia, i le suwafa manu malo lo tātou li whaola o Yesu Keriso. Ala whai mai e whanunga le leo le nei TAEAO fau, me mai le tala le tusi pa ia, i le apostolo Peteru, mai o le tangata, e tusa ia ma le mutia, o le mātango fie foi o le tangata, e tusa ia ma funga o le vau vai mai ma vai le mutia, ma mai foi funga o la au, po funga o le mutia, i le ni TAEAO, ai au ia te i tātou, i au na tātou whaafetaia, le alofa ma le siri ese o le anga le leo le tātou tāpa au siri o le lang, i au ia toi whangua, le soifua ma le ola i le nei TAEAO. Ia wafu ai o na tātou toi whetapa, te pa i lumo nuu, i ai leo tu o nuu, i le nei TAEAO mātango fie, e ui le malulu o le nei atu nuu, ia le ngata fo i leo, fia lava so se vaenga o e maua mai e le tātou au nanga i le nei TAEAO, aso se fulu le nei, le masino i ulai, ia, tau sanga e lua o lua wha. Le ua mawaele, le o ngā tatono o le nei tau sanga, o leo tātou iai fo i le amata o i le masina. Ia, e tau ai lea, le masina whai o le nei tau sanga. Ia, toi fia. Pe toi 5 masina i toi o le nei tau sanga. Le alofa siri o lo tātou tāpa au siri o le langi. Ia, a tātou manatu le amatanga o le fōlaunga i le nei tau sanga. E le whaingofie, e timu ia la aina, sou, malu, telefita, mawhaingata, e ui eile sa valinga. E le ilo atu e maua po fefo i le mea na ui eile sa valinga le pa ia mawalunga so tātua tunu. Pena le lei, pena whaingata, pena feo lolo. Ai tali tonu. E tai e le anganga pa ia o lo tātou tāpa usidi o le langi. Ia, le soifua maleola. Lea ua afu ai o na tātou. Pesi la fai fo i le nei TAEAO. Ia, i le alofa ma le anga le leo lo tātou atua. Ia, off. Malo, ia, whaatalo whaatu le nei TAEAO fo le swafa mani malo le tātou li whaola Yesu Keriso. Whai unu tātou toi whatapa i lungo pia o le ia po o lungo le tātou pokalame masani. O le malo TAEAO FAALEAGAGA po le spiritual breakfast, te wha malo atu ai. Toi whaatalo whaatu ai, ia i le whaafonga anga si o tātou atunu umale mai mo mai le nei TAEAO. Faisi umi ia ona tuua le tātou mawhitanga. Ia ona o nisi whai o tōtongia le maalofia. Ia ma nisi whai o tōtonoa. Ia peitai, whaafutai le lofa maleanga leo le tātou atua. O lea ua tātou toi whailoa ai le nei TAEAO fau. Ia ilo nā lofa malona anga le lei. O le tangata ia e whaaletau, a o le atua. E tū maua o ia e whaavavau. Amen. Tū maulo nā lofa. Tu maulo na nga leleia i tātou, e ui in tātou luma tua telo taimi. Ia e whamei e leta i tei tūla fo ina i tātou e lea tō. E le tūla fo ina lana whanau, nā te leo i lo tū lai, ia i lo savali, ia le ngata i leo lo ta oto i le pō, lo wala wha iane le TAEAO, ia lo urfafo ma lo urfali. E leo i tātou e lea tua, e yaso uma o le tātou ola. E ala lang tupul wha leto, o tātou waia. Ai, whaatai tele lea tua. Ia o tātou toi mawala nei aso. Whaapopole ola ma le soifua si tātou atunu. Ia masa wha le tātou au nanga. Pe o na iai. Ia i TAEAO ta itasi. I vai aso ta itasi. Pe soasoani ai si tātou atunu. Se whaamalo si au. Ia po se soasoani foi. E le ngata i lau savalinga. Ma lau foi savalinga. Ia waa foi le nei o langa le tau maulo o tātou iai. Whaamalo atu waila le onsa. Malo le soifua. Ia le mai mo mai se tātou atunu po whea lawa le meolo e maua mai ai. Whaasala launga a lau pol kalaminei. Ia, whaatalo whaatu ia te. Oi, ngā lole ona sai. Whaamālole ngā lue, whaamālolosi. Whaamālole whaatuatua. Whaamālole ngā lulue i le atua mlona whina ngā lu. I ele atua. Aua o tangata umalawa e tusa ia ma le mutia. O le matango fie umafoi o tangata e pei o le funga o le vau. E mangu le mutia, e to ulu fo'i o na funga. A o le afionga le ali e tu maulea e whaavavau lava. O le afionga fo'i lea ua
fola ina atu ia te o tona. Fia se meo e mafuta mai le ni TAEAO ia mai se panga noa e te whaamawalalo ane ai i le tua ma tātou whaafetaia o ia i le ni TAEAO. E le leilava o e le atua e matautia ma sili ese le alofa tu noa o la uafio i le ola ma le soifua o tangata. I le ni TAEAO fou wa la wha i le manuia o le oli mai a te oi. Tau nuu lau whetalainga e ala le tusia a wenga lo mātou atua. Le lofa tu noa o la uafio wa e le wha umati ai lo mātou wola. A le alofa muti vale o oe tama e fau pea i lea TAEAO ma lea TAEAO i lunga i a te mātou. Tama le nei aso le a mataino fe au mga luenga le ngata i leo le polkalame wha solo a lau ala ata nei. Te talo e whaia fua pe au noa i mātou ma la uafio. Wala au, anganga pa ia e a fio mai. A fio mai e te whaau au mea whai ngā luenga nei, a fio mai e te whetalai, a fio atu, a fio ane, a fio ifu, i a ai o loto ma whina ngalo. Te tala le whaalongo, te tala o mātou loto, a veo se ele lei. E pa u i ai lau upu tama ina ia tupu maola, ma vea ai i mātou o la au e tutono o whaatoanga. E fua mai ma whaia le vi inga o la uafio. Tasi mai oe tama, wha mangalo i mātou, i lo toto Iesu le li i whaola. O le ma wala au atuai. Amene ma, amene. Ia toi whatalo whatu, ia, ma ofo alo whatu, ia, i rea te ila tōro whapeo na pato ato e maua mai, ia le tātou polkalame le nei TAEAO, ia e whamalo le ala whai, whamalo fo i le whamalosi, i le nei TAEAO fou, i le alofa ma le anga le leo ro tātou atua. O leo i ai ia New Zealand nei i whainga malolonga ale whanau mai a o onga. Tali tonu peto e pau nei o le vaiaso i si o tātou atu nuu fo i o Samoa. Whia ngai ei o whanau ma o onga ia e tali tonu. I ei fo i le manatu maualunga. O leo whia ngai nei alo ma whanau le nei atu nuu. I whainga malolonga ia tautua nā le saonga le mu o alo ma whanau. Mai se lava le nei atu nuu o New Zealand ia maso se vaenga fo i o nei atu nuu e mau. E whai lava sina sawa o le soifuanga ma le olanga o lo iai le nei vai tau. E le tau mate, ia le sau o le ali o le lalolangi. E le o toe sa vali. E le o toe tolo se tu lou le mai mua whaafongafonga se o tātua. Ua sau lava ma le atoa. Pe mele tala Iesu o lo sa ili. E sau e peo le leo na tangi. Sa ili se tasi na te aina. A se sela iai tātou. Ia ona whano leo lo tātou wola se tu lou. Ai mai se lava alo ma whanau, sawa le ia le nei talu fau o tātou iai i upenga ta whailangi o lunga o social media o tele na wā i tu ainga ese o lo whapeona whaasala lauina. Ia ma whaatou singa ese. E whaasese ina aile ma fau o le tamaititi. Ia o se tu alalo fo i a te tātou mātua. Tautua nā alo ma whanau. Ele o ia e lau puata ma whainga. Ia o le nau se tu alalo e tu atu i au tā whatafa. Ia wa aile lei, si au atalii, si au a whawhine. Ne i tupu ane se whaalawelawe e whapea. E tālo whai si au atalii, tālo whai si au tama, tālo whai si au a whawhine. Ai pangā leo le whesili o lea ea sa tātou ngā luenga na whai. Na tātou tutu ea, ma tātou vāwa ai, ma tātou te tālo, ma wha e o tātou lima i lunga nei o tātou whanau. Ia e pangalea, ia ua tuai, o tautua upengalo tātou sā. Ia e manatu, ia o oe lava ia, ma lau ma tā whaioi, e te vāwa ai, ma tausi le lei manatua, o le whanau, o le tofi lea mai le tua. Aua tātou te whaavaivai lo tātou walawina, ia mo tātou tiu te whai o le vainga leo nei o tātou whanau. Ia au iai fo ia sa moa le whai wina o le nei fo i kuata i whanau ia o onga. Whamalosi alo ma whanau o te manatua i le nei TAEAO se tala a se tasi o whai a onga na whai pēr ia te mātua o mātua onga. He mai whamalosi le a onga. Whamalosi le a onga le anga iai le taimi. E te matua ai
e toi whaapeane, ta whiaonga. Ta whiaonga. Ia ua le au ngā ua tuai, ua misi le taimi, pa mele pese na ua misi le vaa. E whatalo whatu le ni TAEAO ia te oe le tama ma le teine a onga. Pea fo ile meo e mafuta mai po nā lava e te tō whai le ni TAEAO. A e malei fua mai, ia. Tātou whatalofa, whatasi. Tātou ruru a au i lunga o le ala ea. Ia i le suafa manu malolo tātou ali o Yesu. Ke wiso le tāpua inga ma malua na tātou tamā, matina mātutua i tutono maota malawa. Whatalofa atu lau por kalame le ni TAEAO. Whawhitai le tutalo. Whawhitai fo i le tāpuai. Ia o la o tau tutalo, ma la o tau tāpua inga. Ea i manu whaiva ma tiute, whea ngai ai, ma le pa ia maualunga se o tātou atu. Nuu, au na tutofia le atua o lo whapion whawhale malu so se whatawhai taulanga, anga le leile atua ma lo le folau, ma lo le, au na ma lo le wha malosi, i le atua ma lona finangalo, e upuia, e amusia, e itangia le vala awina, e whai ma tausuai ai le tele o tangata inisi o taimi, ai peitai. Pe mai le tala Yesu ke wiso le tu mau ia te au e whaolaina o ia. Tātou wha malolosi, ia ma tātou tu mau le wha tua. Tali tono o tātou loto i le atua, ma tau tino i o tātou ngutu se tu lou o lo soifua Yesu ke wiso o lo soifua le tua. O ia au mai le ola, au mai le malosi, au mai le manuia, e wha tonu ai le tainga o le ngā luenga, i le ngata i lea o le lafu ma moia le atua. Ono sa, wha malosi, amo ma tau le taua, mo le atua malona finangalo. E i ule manuia pe o la Paulo, wa o tau le taua le lei, wa wha i u ia te au le tau sinionga. Vi ia le atua le nei TAEAO, ia o whea fo i se mea o mafuta mai se uso, se tua whawhine, se tamama, se tina, te tono o ngā luenga, te tono kampani, ia whatalo whatu. Whaatalo whaatu i le suafa manu maroro tātou ali i o Yesu ke wiso. E le whaangaloina e lau por kalame. Na i o tātou tangata o lo whapeo na turi whaasalanga. E ui e ele manatu ma le talitonunga e lo o maua mai le nei au unanga le nei TAEAO. O na peia e le e whaasa telefoni. Ai o le whaatalo whaatu le nei TAEAO ma le tatalo a lau o unanga. Manatua i lātou i lau tatalo. Manatua i lātou i lau te talo, e le whaapea o le turi lo whaasalanga o na tātou tusi leo le lima me ia, wala ngā le ami o leanga, wala ngā le alofa, whaiako fo ia, le ai e tu walalo atu lau o unanga ma lau porkalame le nei TAEAO, manatua i lātou i le tatalo. Tātou tatalo whaatasi, a walo lātou ola manuia lo lātou ola malolo ina tutonu o la fo ino fuanga o lo tuli ai whaasalanga. Ina ia a vea whaasalanga, ia ma me furitu ai le leanga. A ia susulu atu i ai le mala malama o Yesu ke wiso. Ia ile manato le tau te sila mai. E ese le matanga o fia o le sātauro o le tu atu i o mātua. Ia whapeona tātou te talo whaatasi. Ia susulu atu ai le mala malama lea. Le mala malama o le sātauro ke wiso wa whai mai Paulo. A su ese me pito sili o na o fia ma o mita o le tafu o le sa tauro o le tātou ari o Yesu ke wiso. Ma tālo whātu le nei TAEAO i le suafa man malolo tātou ari whaolo Yesu ke wiso. Of. Malo, manele wha malo siman wha manatu le nei TAEAO. Ia, o na oni nei wha manatu lava le malo se tātou atenu awai le. E le o tātou mtau pule po tātou wha malo si le le i o atu le tātou wha malo si. Ai manatu le nei TAEAO le wha manatu mai le mua i o ane wha a o lona whai po mua. Wha manatu mai le tosi le wha mai le au peli. A watu te wha alongo i a nganga umalava. A i au tō tofo i a nganga pe mai le atua i la tau. Meni. A wā. E to tele perfecta pe pelo ua watu i le lalolangi. Tato i ele nei vai tau, tele o le sau o tele o le talitonunga, tele o le sau lea tala inga, wha atu ane lea e kalesia, Peitai, tato leo kerisiano, wha manatu le fia mupa ia lea tua le nei tai, o se wha manatu fo i le ngata ia te au. Ai mo oe fo,
Whamai o tātou tofo, Ia nganga uma. Meni. E o whamai, o laila unga Paulo. Whamalosi Paulo, i le to'atele, i le moto tangata. Ai koe sau whamai, ia o tau tofo. Tau tofo, pe sa ole mea leo ke whai aku ai. Pe se, pe mai le atua, pe le ai. Meni. Tātou iai se whamanato le nei TAEAO, i le tele o le lofi mai, tele o talitonunga, saule a mau. Si mai, pen whamai le tusimo mua Peteru, whai pe 5. I mean, tusimo mua Peteru, mta upe 5, no whai pe valu se full, whai mai. Ia o tau matala. Mai, ia o tau whautauta, ia o tau matala, ona o le o whai o tau mua na whiri, o le ti a polo, lea o lo whealua luai o ia, e pei o se le o na tangi. Whamai tofo ia nganga, ona saule o whamalosi a Peteru, mo Peteru ilim whamai. Ia o tau whautauta. O ngai sau, me kangi mai fwot ki Apollo ia, e kangi mai fwot ki Apollo, mai tai pei, e wha a pei o le leo na tangi. So, he's not a lion. E le o le leo na tangi, e whamai e wha a pei. Amen. Lea lai ele nei TAEAO. Tātou kako wa ai, wa i sau wale ti Apollo. Ngā lua mai le ngangole tua. Ai ngā lua mai fo ili ki Apollo ia. O lea fo i kong fai fo i approve mai fo ilanga ia mau. Ai, o le leanga la sawa ki Apollo. E sau e wha a fōringa. Ni o tātou wha se ina le tele. O tātou nunga. O le whiriwhiringa ia, o whiriwhiringa oe ai. Pei tai a e loa ele o se mea mai le nganga o le tua. And it is very important that we seek the Lord. Ma tātou tatalo, ia iai le spirit of discernment. I o tātou tangata. Ina i o tātou i loa lelei, ne mea mai le nganga o le atua, ma le mea e le mai le nganga o le atua. Yes. A whai e le o pace mai talitonu, ia mau, po o ni talitonunga i le fionga le atua, then definitely e le mai le nganga o le atua. A whai te i loa le yeso fi le mu, ona e loa lea, e le mai le nganga o le atua. O le tā ua lea ea le una whaamalosi a le fionga pa ia le atua, tātou whai tau whamai. O le upu lea, e whawhanga ina o tātou o langa wha le nganga. O le upu lea, e whaamalosia i tātou, e a o ina i tātou, e a oa i tātou, e whaapoto i tātou, tā pena i tātou tangata. I le ngā luenga le atua. Meni. A le maua ala le upu lea i tātou. Whai ngō fia i o nau whim tātou talitonu. E nisi o talitonu se, ia po o whaamalosi foi, ia e mese foi le tamu whai mai e whiri mai te Apollo. Whai ngō fia na wha sei nei tātou. Pei tai ama wa i tātou le upo le atua. E pe a ngoto le upo le atua i o tātou loto, ma tātou malama le whinangalo le atua. Le hale mea la wha sei nei tātou. Mai tātou te ilo le lei, tātou te malama le lei. Le mea mai le ngango le atua. Ma le mea e le mai le ngango le atua. Na o se whamanatu i tātou nei TAEAO. Peo na whai atu. Ia e reo tātou mta upule na. E na ni nei whamanatu. Ma le whaamalosi i tātou leo Kirisiano. It is, o le taimi nei, it is time to raise the level of your faith. Wa tau na si itia i lunga, le tūlanga lo iai lo whaatuatua, le tūlanga lo iai tātou le au Kirisiano. Ia, sau whare ke Apollo ia si mai lunga langa ka. Ala fo e si fo e tātou i lunga le level, tātou whaatuatua le atua. Ia, mese o le tātou sa valinga. Ina ia awane i whaase se ina e tātou. Amen. I le sawa o le sawa le o le lalolangi le sawa le te minei sa moa le atunu pele ma le au matamata ma le au mai moa ma le nei TAEAO. O te toi whaamalosi atu ia te o e whamelitala Yesu mataala matatalo e le au noa. E le teimi o mai wha o sosonga, o na mana o le tina o le loto o mai mai. E te tau ia te tātou mataala i teimi uma, aso uma, so se teimi o lo tātou ola, e le ngata i lea, wha o ngā te tau teimi uma o lo tātou ola. O le vai aso na te anei, le ana le maua i le tātou porkalame foi o whaisina lewa o tātou vala. Sa ise malanga mai foi mātua manisi o tua whawhine ma whanau. E la le tua whine na malanga mai. E saude ui o tea. Te iloa o tau sa moa le atunu pele.
e vaai ama le alofa. Amu ia i tātou o lo atoa le leile malosi. Amu ia i tātou o lo mawhai o na whaatinoina mea tātou te mana na ai, le tātou savali atu i, tala noa atu i, va ai le matango fio le nei lalolangi. Ia maso se mea lava tātou te mana na o iai. A o le tua fine, e le mawhai. Na o le nofo ai le moenga se i vanga nāua si i le wiltea, toso. Tātou te le iloa la ia lea. Mana onga lai to tono le loto. Ta fia alu ai o, ta fia mata ai fea, ta fia savalia. Ia o le wha malosi a te oile ni TAEAO. A whai olo ato toa lo malosi. Le hale mea tātou te le wha maua laloi o tātou loto. Man tātou sāwa wali atu e whaile fina ngalo o le atua. Ua uma o na au mai a te tātou. Me le tala i le amatanga o le tātou porkalami ni TAEAO. O loso i fua mo le matou ola. E pei o le funga o le vau. E to ulu e mamai. Ai fe mai o le upu o le atua. E le ai ma se. E o ai le whaavavau. E tu mau e whaavavau. A o le upu lea. O le whaatonu mai ai le tātou savali. Tātou te savavali ai i le soifuanga ma le olanga le nei tātou te olai. E le lei ale wala au mai o le atua. Ia tātou savavali ma whai alo na fina ngalo. Awani ngalo wha manatu pēr i lau porkalame. E mei e le fia le fina ngalo le atua. I le maliu po le otia le tangata. A o whaia le angasala. Ka malosi lea ia te i tātou le nei TAEAO. Ia, o ai fo i se tasi o le nei aso e atoa ai se tausanga whaopopo i lona soifua. Ia, whamanui atu lau porkalame le malu TAEAO FAALEAGAGA mai lungo le ala ata le 𝚘𝚘𝚙𝚎𝚘𝚡 TV. Aso soifua manuia, vi ia le atua, ia whaopopo fo i le atua nisi tausanga se tele, i le soifua ma le ola, e au auna, ia ma tautua ai, mo le atua ma lona finangalo. O ai fo i se tasi o wha tautoria i mai o le tino, o fia maua se fesoa soani, fia maua le wha malo longa, e le ngata i mai o le tino, ia o mai o le loto, o le mawhauwhau, po mai fo o le nganga, o lo wha apeo na fiu fo mai e fua le koko, e le alua ea i lalo, ona o lea, o lo iei ni mea o nā tia i to tonu, e le o mawhai o na whaasoa, e le o mawhai o na tufa atu, ina ia maua le fesoa soani, o le tatalo o lau porkalame i le suafa manu malo o Yesu Keriso lo tātori i whaola, na whaatulai ai pipiri, na whaapupula ai tauaso, na whaatautatala ai e ngungu, na whai ai wawenga e tele. Ia pai atu le suafa manu malo o Yesu Keriso, e whaatulai oe mai lo moenga, ia e wha malo lo i so o se mai, i so o se mawhatianga, o lo whianga i ma oe le tangata o le atua i le nei TAEAO. Awane ngalo tātou uma, e le i whaiafua, e le o mai fua, i le lalolangi nei. Na ala ona o mai tātou le lalolangi nei, ina ia whaia le fina ngalo lo tātou tāpa au sili o le langi. Ai o le a vavai foi o le tātou porkalame se tātou whatunga le nei. Ia, toi taliu mai, whauau le tātou o unanga i le nei TAEAO. Oh,
Ile toi taliu mai o le tātou polokalame le nei taeao. E momoli atu le whaatalofa ma le whaamalo i wō ma pāanga le tātou au nanga le Global Kingdom TV. Sunga i whawhiangainga o maulatou whaletua, o uso, tua whawhine o tua ngane o ta mātina, se o lawa le whanau, whapeona mai moa ma mafuta mai le nei taeao. Whaatalofa, talofa lafa, i le suafa manu malolo tātou ali o Yesu Keriso. Whapitoa se whaatalofa i tātou sponsor. Ia, o le tātou pokalame o le MALØ TAEAO FAALEAGAGA. O lo umwhaio na awinatu, ia e nisi ne o tātou sponsors, ia po o tātou nisi o lo langolango ina tātou pokalame. Peo na ele tātou major sponsor o le Up Group Money Transfer. Ia e mese fo'i ia le langolango mai ele Alia Tours, alofa tu Noah Pentecostal Manrewa, o le Kula, o le Moa, Prince of Peace AG, Provtech Automotive, Serve with Love Catering, ma le Suburbs Kitchen. Ia o nisi nei, ia o tātou company, ia whaamalo atu wai. Alo lava ia le whesoso ani mai, so tau au mai fo'i. Ia awa le tu inato le tātou pokalame nei MALØ TAEAO FAALEAGAGA. Ina ia mawhai, ia ona whaatino ina pea i taeao taitasi. Ia o aso le vai aso. A me se o vai aso taitasi lo whapena whaatino ai, ia tātou pokalame nei. Ia o ngā tele. So ani fo'i se tātou watunuu. Ia tā pena ai, ia matao soi fo'i taeao uma. Ia aso taitasi, ia ua tā pena tau le ngata i ngā luenga. Ia o nisi fo'i o fuafuanga māsani. Ia me se fo'i, ia nisi o le malu se tātou watunuu. O lo whapeona mafuta mai tono mota malawa. Ele ngata i lea, ia o nei o tātou ta mati nā mātutua o lo o mai mua mai taeao. Ia peona tātou iai, ai li isi ea tātou whaamalo si nei taeao. Na o sina whaamanatu lava. Mo nei o tātou tangata, whai lava si malulu o le atunu nei. Ai whapeona tātou tāpena pena lei, ia mai a putiputi fo'i, le soifua, ia maleola. Ia whai lei la e lei ia la e mawhanawhana, ia e le ngata i lea, ia awane i o tātou iai, ia o kako ia me tātou me Samoa. Ia whai asi vevela, ai a tau no mai. Ia manatua se skafu, o le ofu mawhanawhana, ofu ai mawhanawhana se i tulou, ia le ngata i lea, se e vai, wha a mawhanawhana i le ere tino, ia e mese foi. Ina i o tātou mo pele soifua malolo ina. Tai me toi tali wai. Alo saunga le mo pele ola mo le soifua. Wai silia lea. Puipuia. Silia le puipuia. Nai lo le tautonga. Nai lo le tautonga whatia. Ia, watawa ai fo i nei o tātou tangata i le o mauan, ia le nofu mau. A whape e awatu se i tulou i le whare mai. Whai a si taumata. Mea le whaataua i tātou pokalame le nei taeao. Ele ngata i tātou olang whaaleaganga. Ia tātou tau si fo'i le tūlanga le whaatino. I tātou maua lele soifua maloloina, whaawawina i tiute. Ia pe whaawawai fo'i malolonga. Ia mata whaonga o lo whapea ona tau mai ai. Ia nei le malu si tātou watunu. O lo o whai malanga mai Samoa. Pena tā ua fo'i ia e wailele i se taimi o sola. Ia se tasi fo'i o mato au malanga na malanga mai. Ia whapea e tau le se taimi e tā whawai. Au le se taimi e tā whawai. Ia ona o le malulu. Tu lo wal taeao. Ia whato a whea lani au, tāre tasi lea wauki. Peo le taimi lea mawhanawhana. Whato a mwhai e na whea wai. Ia ai o le aunga ia ma le wha moe moe le wha malosi po le wha manatu le nei taeao. Ia tautua nalo soifua maloloina. Ia mai se fo'i o la ei. Ia li nei vai tau. O lo o tātou i vai tau malulu o nei fo'i atu nuu. O lo o tātou au mawai. Te moli le whamalo man whaftai tātou langolang sua o le tātou polkalame ma le tātou au nanga nei. Whamalo i pule, ia o tātou company nei. Malo whawhetai le tu mai o tau tau au. Tātou te tau amo whaatasi le tala ina o le malo o le atua. Ia ina ia o atu, ia ai o loto ma whinangalu. Le upo le atua i nia whaasawina. Se loto a o seanga. Ia walawa le atua malona malo. Le ngata i lea o lana wha o le tanga. O le whamanatu a tātou tele ia o le tātou whamalosi le nei taeao. Tau tua nā le saunga le mū. Wa aia le tele o wha lave lave. E le ngata i wha lave lave tau ta vale i nei fo ia tunu.
a o se o tātou atunu. Le sawa fo i o le maliu maleoti se i tūlou i tupulanga, e le ngata i leo le tangata mātutua o le whailongaina e le maliu maleoti. E le taimi whai mai tātou mai o le finangalo o le atua. Ai manatu matalitonu lau por kalame le ni TAEAO. Te ia woti. Te ia wo maliu. Ono whaalawelawe tupu whaafose. Mafua mai i le whaauta le lei, ma le wa ai le lei, o le mea ao na tātou whaia. Te leo whaalawelawe tupu i misanga, ono o naanga. Ai lo le taimina le mana o ile atua e te aruatu. O la e mai ele atua le avanoa tātou te fili le lei ai. E aona tātou maua le whaolatanga lea na sau ai Iesu ke viso. E tātou te fili ai e avea Iesu e whai mali ma whaola. Ai pētai, ua mai maule soifua ma leola. Ona o naanga mai nunga ama. Ia poso se whaalawe le i mawhauwhauina e tupu. O le whaatau ai le saonga le mu e le ngata i lunga o ala tele vavavi. Ia so se mea fo i e te whialua i mauia. E te savali ai, e te uia le ngata i tono ngā ruenga, kampani, ma so se mea lama. Ia te talo. Le tau ama whaamanatu ai fo i. Ai te le i tu ua le fale. Pe le i tu ua fo i le whanau le fale. Po ai lava, ia tātou wala au i le atua. Whae e ai o tātou lima i lunga o tātou ainga ma whape atu. Le atua le tama. I le mana o le toto Iesu ke riso. Kawa ma sausawina ai sio ainga. O le ata ape i whi au mga luenga. E le ngata i lea. O le whanau ia o onga. Talo, wala au le suafo Iesu ke riso i le atua. A wina mai o na au angelu. E tō lau api i lunga ia te tātou malama. E o le wha manatu na ni TAEAO. Ai manatu ono le tātou taimi whaatūlangaina. E o la tātou o e le tātou wha malosi au le ni TAEAO. Whai fo i maoso, ia o se malu TAEAO wha leanganga. E moli ina. I to tono o loto ma fina ngalo. Le upu o le atua. I e tāo so ai. Fo launga ma tiu te whaiva. Fo i o le nei aso. I e wha manui ai fo i se loto o se anganga. Te talo le anganga o le atua e mo moli atu. Feta lai mai. Tātou whaalongolongo whaatasi ai i le nei TAEAO. Ia vi ia i le atua. Ia i le o le tangata. Tātou tusi whaitau le nāua i lunga. O le mua le Peteru. Aolona mta upo e lua. Whai upuna e lua o le iwa mar se fulu. E maua se tātou whaamalosi au le nei TAEAO. O leo la whaitawina. A o tau o le tupulanga ua whirifilia o tau. O tupu mausi taulanga. O le nuu pa ia. Ma le nuu na whaatawina mai. Ina ia o tau tau atu o na le lei na ia wala au ia te o tau na le pō uli. E o ilo na lava malama e matua ofo ai. O e na le whai manuu ana mua. A ona po nei ua whai ai manuu o le atua. O e na le alofaina. A o le nei ua alofaina lava. Amene. Mai le apostolo o Peteru. O oe maa o tātou uma. O tupulanga ua filifilia. O tupu o si taulanga o nuu e pa ia i luma o le atua. Ai ei la longa. E mai. O oe maa o le tupulanga filifilia. Na le fai manu. A lea ua fai manu. Na lea alofaina. A o lea ua alofaina. E faisi na matui masina ma ati o le tala le apostolo Peteru. A o le mea mali. E filifilia oe. Pe a fai e iai ia tapulaa. E iai foi ia mea aona e sa valia. Ona filifili leo o oe. Tātou tala noa lai to tono nei o tātou ainga. Whaape i e whaafewhea ona sa whai mai se tangata i le suafa matai. E le mawhai ona fili le tangata le whai mamatai. Pe a whai e le tautua. Pe a whai na te le tautua i to tonu o le ainga. Ona o le nei talu fou. Ua tautua ale te le o le tupi. A o aso ia na u whaalongo o ua onga. Ma wa ai i ai o umata se tu loure mai mo whaafonga se o tātou atunu. E masani o na o whaalongo e le tala whaapea. O le ala i le pule, o le tautua.
A afu le tautua, o na malie a whenoa leo o le finangalo o le sao o le ainga po le matai o le ainga. O lo wha sao sao i to tono o le ainga. E wha matai le tangata po le taule lea. Na tautua ina o ia ma le ainga, o le nuu ma le kalesia. O na wha e ai lea o le suafa matai. E masani o na ufa alongo, ma lo le tautua le lei, ma lo le tautua matavela, ua malie mata, ua malie foi, lo loto i lau tautua, ua ou ai, ua ou maona, ua ou inu, ua ou malie, whaafetai i lau tautua. O lea, ua ou filifili ai, ua tali tonu ai le loto, ua te tau o na whae ele suafa matai i a te oe, a ua afu lau tautua. O le afuanga lea ma le taunuunga lea, pe a whai ae filia le tangata, e a vea ma matai, o ngai afua mai, i lana tautua ma lana ngā luenga na whai. Tātou o mai fo i lea pe whaafpe i o na tofi, ia oe ma au e whai ma tai o mata ngā luenga, e whai ma pule o se aonga, i e whai fo i ma tai so se nofoanga, pe tofi oe a vea ma whai lau tusi, pe a vea ma te utupe. Po le alawa so se tu ai ngā tofinga, e ma whai o na filia i ai oe. La ngā le whai mai le tātou tusi whai taule ni TAEAO, o tātou o tupulanga filia. E ala o na filia oe, o na ua matua i tau nuu uma, mea uma na watu ia te oe te whaia. A whai ai le leilo whaatinoina, o na fili lea o oe e a vea mataitai. E whaafewhea o na a vea oe mataitai, o na ua e savali, ma e sau lau interview, pasi lau interview. Whai mai lo le tala, ia, fili tama lea, o na o lea ngā waa i lea wanoa. Tātou o mai il tātou tusi whai tau, fili tātou o tupulanga filia, whai mai na le whai manu ua na mua, a lea ua whai manu, na lea alo whaina, a lea ua alo whaina. O le whesili, la lan mea le la fili i tātou, ma ai le whai upu mua le tusi le na, whai mai o le mua le Peteru na e lua, la ngai ala na tau nuu le whai upu le eiva, ona e iai mea e mawhai o na tātou whaia. E au na tātou sa valia le mele tala noa ele apostolo le whai mua. E tau le whai upu e wana, o na tupu le o le mele le whai upu e iwa. Nea whai atu, whai mai le tala le apostolo, o le nei, ia tuu ese ina e o tou le loto leanga. Ua mafi te le tātou le tūlanga leo le loto leanga. Tātou wawa ai, i lunga upenga ta wha ilangi, oka, le sau le neima le nā, o te whai atu o oi, anga ele kaukala mai au ke le iloa, oi, a esa vali ane nei, ua whai fetusia inga, ua fetau ai i lunga o upenga ta wha ilangi, mea e mata ai le laro langi a toa, o mea a inga, o mea totono o fale, o vā o lunga alii, o vā o mafutanga e ka le sia, o whaala putuputonga ese, totono ngā luenga. Wa iloa umai lunga upenga ta whailangi ma social media o lunga o Facebook ai sea ona ua tuule leanga i lo loto mana tua fe mele tala Yesu elo o me te ave tu tonu leanga ai a o me sau mai tu tonu i fafu e leanga ai wala na whaaleo ele ngutu whaaleo e tamtama i lima i lunga o Facebook ona ua lea ua e tango whaatanga le leanga e tu i lo loto ua mafu ai le loto leanga. A le whaimele tala la apostolo, ia tuu ese ina le loto leanga. O le wha ole, o tele nei o tātou tangata, ua wha se ina o le sua malie, o le tala wha ole. Ua wha se ina ai, e maise nei o tātou tangata mātutua. Ua sawa le o le tupulanga, ua sawa le o le tau wha se le nei vai tau. Wha mole, si au kama fia ave ai le fale mai au le aise tupe. Ai lo mai le whanau, e lo mai le atali, e lo mai le afafine. Aia, la su el kupe alu e le pinko, la su le tupe alu e casino, la su le tupe alu e inu ai whaatau le tapaa. Aia ua whaasese ina i le tala. Tu wai ai le ilunga o le whanau. Tu wai ai le mai o le tamaititi, pe foi. Ia, o TAEAO e whaangata ai le pili a onga. E tuli ma le aonga si au tama pe a le tutongia. Ua ia wha atupu lea, lea lofa i le loto le si tangata. A o le mele tupu, o matua pe peloa, o le tala e whai atu.
ina ia alofa mai ele tangata o mai le tupe, mai lo le tupe, se lo le mea whaonga. Le ave lo le tupe le na alu ai, e totongi ai le pili pe ave le tamai titi le whale mai pe whai ai le a lea. Aia, whaatau ai le tapaa, whaatau ai le pia, kasino ai, pinko ai, whea se mea. Ia, lea, whai mai le tala Peteru, tuu ese. Le ngata i le whatau whaole ole, pe pelo. Ia o tele nei o tātou tangata. Tātou nei, pe pelo la poa, pe pelo la titi. O le pe pelo. Ai awane i ngalo ia te tātou le atunu. Whai mai le tala Iesu. O le pe pelo, o lona tamā le ti apolo ia. E au ia te tātou, o na tātou mataala i mea ia. Awa pe whaatau waa pe la i titi lau pe pelo. Awane i ngalo leo o umana whetala Iesu. O le tamā leo le pe pelo le ti apolo. Tātou te pe pelo loa, ia tātou manatua vavea o i le aila. O lo tamā ti apolo. Leanga o Iesu e le pe pelo. Nanga le whetala i whai mai le tala le apostolo whai mai. O le na le anga sala lava. Na le iloa fo i se pe pelo ilo na fofonga. Amen. Ele i anga sala Iesu, ele i pepelo Iesu, o le tangata la e whaatua matalitonu masavali ia Iesu. O ia lea, o le atalii, o le afafine, o le tina, o le tama. E tau ia Iesu, langa whai le tala Iesu, na o le whaialo finangalo. O lo tama, le finangalo o lo tama o i le langi. O lo uso lea, o lo tua afafine, o lo tina, o lo tama. Ma ai ai. O le tau tuli atu, le afuanga wa afuai ona whai mai le apostolo, o tau o le tupulanga filifilia, tau talanga leanga. Mea nei, ua tele upuleanga e sawi o tātou ngutu se tulou, ua manua ai le tele o finangalo, ua tele na se ai filifilinga alo ma whanau, ona o lea, o upuleanga ua sawi fofonga o mātua. Le ngata fo i lea, le tupu wae o le tamaititi oka se sawa o le palau vale se tulou tala no atu le upu malama fai ngofio na malama alo ma whanau wa tele na fai le upu saa po le palau vale lea aia fai mai le tala Peteru tuu ese ave ese upu leanga ile ngata i upu leanga i o palau vale se tulou ia o nisi tala matu i ama mafatu e sau i ngutu ma fofonga o se o tātou atunu se tulo. E avea ma whaatupu mai, e avea ma whaatupu manatu se, ma whaato i lalo ai. Ai awane ngalu whai melitu se a whaata oto. O le ola ma le oti. O lo i le pule a le laulau whaiwa. E ma whai o tātou upu lafo. O na whaatupu le manu ai i loto. E le ngata i lea. E le ai a se mea i pito sili o na whasi o ti tangata. E pei o le laulau whaiwa. Se tu lole mai mo fa fonga so tātou atunu. E se lole upu, oti le anganga, oti le tangata. Ai ao na tātou tautala, i upo le ola alanga whai mai le upo le tusi pa ia, ma le awhionga pa ia le atua. O le manongi o le ola, e o atuai le ola. A whai a tātou, whai a le mele whai mai a ia le apostolo, whai mai o le nei, ia tuu ese ina e outou le loto leanga. Le loto leanga umalava, ma le ole uma, ma le tau pelo, ma le mataua, ma tau talanga leanga umalava. Wha pei o tama mea whato a whanama. Amen. Abe ese mea ia, le efe mea poskolo, a ia tupu le na wai o tātou. I e pei o le pepe ngā wai le sua suso lona tina, e fia ai ma fia inu, ina ia tupu lona malos. A efe mea apostolo, ia whaapei lo tātou ngā wai, i le sua susu e le suia, o le upu lea lea tua. A tumu ma whaolaina, ma malosi o tātou nganga, i le upu lea lea tua, o na tau nuu lea o lea, o le whai upu lea iwa whai mai, o oe, maau, ma i tātou uma, o tupu langa filifilia i tātou. O tupu o si taulanga, o nupa ia. E mai na le whai manu o le atua, ana mua. Whauta o le nei ua whai manu. Na le alo whaina, a o le nei ua alo whaina. E filifilia oe, e filifilia au, e filifilia i tātou uma.
pe a whai tātou te whaia le whina ngalo o le atua. Aua ne ngalo sa moa le atunu pele, e le i whaia fua i tātou e le atua. A o, le i whaia le lalolangi, ua uma na tuu e le atua oe mau i le tangata po le matamama le tina e whana wina i le lalolangi nei. Ma le whina ngalo o le atua, e iei le mafuanga o le atu mai i tātou le lalolangi nei. A o le i whaia le tama o Yeremia na iloa e le atua, ai le i whanau Yeremia na fili e le atua e whai mo perfecta. Whio la o iei, whapena foi o e le tangata o loo mai mua mai. Mama a ua o loo tala no atu le nei TAEAO, wa uma na filifilia i tātou e le atua. E mai le tala e lei a maia i tātou e le atua ina ia whaia le amio leanga. Aina tuu ina mai i tātou e le atua, ina ia ola whaapa ia ina. Na filifili e le atua tā vita e whai matupu a o ngā lua i le vau. Na tau nuu loa, pe na pasi le suenga tā vita i le vau. A wo lewa na le mafau fau ma le fina ngalo o le atua, o le tupu lea o Israel. E le iloa i Iosefa o ia e la vea ina o na uso, malona tamā malona a inga. Ai pe tai na ui puapua ngā, na ui whaingata, ai na filifili e le atua e whaasa o ina lona tamā malona a inga i tutono ai kupita. Na avea i puapua ngā ma whaingata, i au e filifili ai tātou e le atua e whaasa o ina. Awane i ngalo lo nofo mai, malamātou na nofo atu o lo mai mua mai, i ai le mafuanga, na mai ei tātou e le atua i le nei lalo lanki. Whamalo si au mo i tātou le nei TAEAO, whalau tele atu e ofu le nei TAEAO. Ia, malo le mai mo mai se tātou atunu nei TAEAO. Tātou whamalo si peo nei tātou tusi. Ia, sino whapopo e whesoasoani fo isi tātou atunu. Ia, me se fo iro tātou pokalame MALØ TAEAO whaaleaganga. E se atangata mo la tūlangona. Everyone has their own different opinions of who they are. E se lo o langona i lo o tangata, e se fo ilo wa o langona i a te awa ia le tau tangata o te iai. I lalulangi nei, tele ia awala pe e se atulanga e whaamatalatala i nai i tu ai ngā tangata. E tangata e aulilei, e malolosi, e la popoa, e pa e tino lelei, e auleanga se i tulou, ia i le vaai anisi, tele unisi e tele ala tau tupe. And also many others value themselves with how much wealth po le tamau a inga o loo i o lātou lima. Their social status, po le tūlanga o loo iai, i le ngata i tono ngā luenga, ia o tono communities, o tono fo i o a inga, ia po tono fo i o whaalapo tonga o loo whaapeona ngā lulu iai. Ia oisi fo i, e lātou te value ina o lātou tangata, i le tele o lātou tikeri, po o lātou tikeri, o lako degrees, ia po o le whasi pepa fo i le tātou te mau mai pēi o tātou wa o. Ia, e value whapena e nisi o lātou tangata. O isi, ia, they value themselves, or they see themselves how bright and smart they are. And some also value others, pe value inia e nisi, po le tātou wa ai nisi o tātou tangata. E le ngata i le tamau a inga o lo iai o lātou a inga, po o le mawalalo lo o iai, ia po le lava fo i le tamau a inga e nisi o tangata. Ai se ai filifili ai oi. E ane se interview. E halona filifilia oi i se tūlanga o lo e interview ai. Is because of how you prepared yourself, how you presented yourself, how you satisfied the interview panels with your answers e tusai fesili o lo fesili nai oi. E filifilia oi with how your CV explains your background, your education, your degrees, and also how your referees, how they explain to you how you've handled your previous job responsibilities. Ia po o tūlanga ua mai nisi o ngā luenga ua mai nei iai. Whaamatalatala i nei lo oi toa ngā tangata. O ila, e pesi e le filifilinga a le au whai interview. Pe mawai o le tūlanga, pe le mawai o le tūlanga.
Le avanoa le interview wai oi. It comes with so many benefits. E watu nei loa maua oe lo e maua ina le avanoa pe mai ia o le avanoa lea e maua oe ta avale te whea lua iai ona o oe ta wana e o atu i whea ma whea whaatino ele ngā luenga si ilo te tongi e maua lau pengwhiki pe fia lo alaungi le māsina lua awhelo alaungi le māsina whaapopo toi ma lau pōnesi pe a sili pe awa pe alu i luma lau tau mwhai ma sili atu lau tau mwhai i le whaatino ina o lau ngā luenga meet umau targets, meet umau KPIs o mea ia lo ungan whaatatia mai ele ngā luenga po le tau whinga lewa e mawaina ia ta tauon e muli ta ia ina ia e maua pengwhikinge ina ia e maua le tupe lea tātou la ia lea e anga ia tau e mwhia maua le ngā luenga sawa alu ma le atoa e ave iai lo mawhai e ave iai lo le lei e ave iai lo tau mai lo wanga waa e makua e ku iai lo se lau paseni i le whaatino ngā le ngā luenga ona ea ono le tele benefits tele mea le lei tele tamau a inga tele ia e tele le se le ni e mawhai na fisosoani le ngata i latina ino lo a inga le ngata e fisosoani mea te whina ngalo iai e mawhai na whaatino ai ia mea uma a wā tau no lo a inga o lo wā o e tangata ia pe te fisosoani e fo inisi whaatino ai ngā luenga i tonu e kālesia ia matonu o nuu malala whanga ai whai mai le tusia Peteru o oe o a o le kerisian e se ale me peisi ai ia le filifili ngā le atua whai mai na filifilia oe we were hand-picked o le hand-pick e kaunga hand-pick se mea ke lako e ki kilo pe e alu te whaatautu lo ke lako e ti tilo po o meo expire lea o expire lea o loa pe le leilea o loa e te whaitau lei ingredients i te ue ise mea e te allergic ai so ke lako la hand-pick le mea e whaitaui ma le lei mo oi e whamaila i la whiong pai ele atua we were hand-picked by God you and I we were chosen by the Lord e whaatino lona whinangalo Amen. Le whiriwhiri ngā la lea e sau foi ma pengi whiki a lea tua e le whapea la e entitled ka koi benefits ni ona o se tātou ngā luenga wale lei ona o tātou wa mio ua sao ona o whiriwhiri e tātou e lea tua ona ua whapea ua e le lei ato atoa pea no for my you come as you are ai whaatino le ngā luenga lea tua na tātou iai le angasala na tātou iai i le mālolo ti apolo ai whai mai na tō fia i tātou e lea tua ina ua toi whanau fo wina i tātou e ala ia Jesu Kiriso whiriwhiringa la lea tua whai o oe mau o le tupulanga whiriwhiria o le ale tātou ngā luenga e whai ina i o tātou moli atu whamai ia tātou whai alvi ingo lea tua we have to proclaim le praise and ma le glory o lea tua mea la nei le whamai e le whionga a lea tua whamai o le tele i o mea e whaatino lea tua e maua i tātou pe a whapea o whiriwhiri i tātou e lea tua ma tātou talia ina le whiriwhiri ngal nei kusa lea mai whale invitation a lea tua e mai whiriwhiri oi ai whamai tu mai kusa le whapea mai lea tua mea whai kurone mea le whai no whamai he gave us the free will e tātou te whiriwhiri ai pe talia le invitation e wa mai pe le ai wa ai alu pe ona ta wa il interview e mo wanga le vanua e to e mai le tu si la vai nga pe to vala au mai ia le ngaluenga po ole mea wa e mali ato to e talia le avanol nei o nga mai wale fa spipa e ke sainga i lalo lo au e ke fa ai lo atu ai le wa e mali ato to e talia un benefit nei ma e talia le avanol nei fa pe na la le ngalue le tua fa mai filia oi e vala au mai e tatou fili tatou ai koe a mai fo i male free will e fa pea ona tatou fili ai matalia ai lana filifilinga le mo i tatou le kerisiano ai a faila o le kerisiano se i tuloa o ta i tai fa le tonu lo ta mafau ai le talia le filifilinga le tua
Mai la ia lea na filifili oe ma o le atua mai le tele o tangata le lalolangi le nei mo se mafuaaga tāua faauina i tātou e le atua faasaʻolotoina i tātou e le atua faapea ona for my we were called, we've been selected, we've been chosen, we've been consecrated. Consecrated for my ua faapaiaina. Ua vavai e seina I tātou. Particularly mo le purpose lea le atua ina I o tātou moli atu lona viiga. Le leila leo le atua. Ona whamai leo le atua e tātou. Expect le atua e tātou. E tātou te oe whaatino lona finangalo. O nisi o benefiti e tātou te maua e le sau I lalo le filifilinga nei po le chosen generation nei. Whai maila ia lea. I say e whātolu whai po e luasifuru. Whai mai. We were chosen to be his people. O le nuule nei na u whaia moa au la tau te tau ta ua lo uvi inga. Amen. Saule e soto e se fulu ma le iwa whai upo e onu. Whai mai. E whai fo I o tau mama lo o si taulanga, ma nu upa ia mo wau, o upu ia e tau tala tuai I le whananga Israel. Whai tātou ma o si taulanga, ma lo o si taulanga. Ia, pe ona tātou sila fia uma, o taimi la, e alulo si kaulanga, I kong, tasi a tangata alu tonu, e moli uma tuai anga sala le nei, a watu umai mana onga nei, a watu umai, mea uma nei tātou te mo omia. Ai whai mai, ina ua sau Yesu Kiriso. Maua le mafutanga le nei, maua le whaolatanga, whanau whauina I tātou, ai sau ma le whiriwhiringa le atua. E whamai lea, ua tātou maua I le mafutanga wāwala lata le nei. Sai lua ina I le ia le nei. Ai so o ile mafutanga le nei mai tātou. Ala le fio me le ngang pa ia. Lea o tātou mau ile ava noa. E ke alua o e ia. Whaailoa I lumo le atua. O le vai a o e ia. E te alu I lumo le atua. E whailo na vi inga. Ma whaailoa mea lo e mana o ai. Whamaila ia lea. O lo whaia o e mau. Ma osi taulanga. Amen. Lau alua o e osi lau kaulanga. Alua o e osi lau kaulanga. Leise ka pe ngā puaa. Leise ka pe ngā mang. Ai, tātou o mo, tātou loto atoa. Ea, tātou o e osi le taulanga I le atua. Amen. E ofo I nā atua tātou tangata. E whai mo si taulanga, whamai o nuu, manuu e pa ia mo ia. Consecrated. Wawai e se ina, whaapa ia ina, o mea uma tātou te whaia e tau nā, e ta tau na pa ia. Amen. Ia, tele na whaasino lima la langi e tātou, pe na tele na tāua niso tātou pokarami. O tātou tu si whai tau. Ale lau langi. Tātou lau kerisiano. E wha singo lima mamai e kāko. Tau te ilo o e le mamalu o au pa ia nei TAEAO. O le mea mua lea le sau te apolo I teimi nei. E a mai I tātou. O le anganga le whaasala. E sau ake apolo wha manatu pea, wha ailoa pea, wha amangaku mai a o e ngei kāeau, karaku kāeau. E umale o langa le nei. O whaamanatu mai pēr te apolo, lo tātou tuanai. Whamai o oe I le kai you're not worthy of this, o e whai al mea lea, o e se o le alau mea ngā whai kua ngai, mea lea ngā uma, koe whaamangaku mai te apolo. Ka lefa me la whiong pa ia lea tua, you stand your ground, e te tū, whaongare upo lea tua, ma e whai atu. Ka leo whai, te apolo, o oe a lea. E te whaailoa mai pe te whaamanatu mai a te au, lo utua nai, au te whaamanatu I a te oe lo lumanai, o se o lilia. Le upo lea tua tātou te tutu ai. O lasi vaenga o lo tā ua mai le tautai no me taulu lua whai upo iwa. Whai mai, o tātou, chosen generation, o le inheritance a lea tua. O le tofi. Whai mai, tautai no me taulu lua, kai upo iwa. A wā le tofi o Iova, o lona nuu lea. Amen. I le toa nai, o le nuu filifili a leo lea tua, pāua leo le nuu o lea tua ngai e. Na o Israel. Pe pāua leo le nuu lea e o mai le teimi le nei. Lea a tātou te iai a tā mauai. Pāua leo le nuu o lea tua, o Israel. Amen. Ai whai maila ia lea. Whawhena o mai e tātou le whaolatanga I tangata nues.
lea tā ua le Roma, lona mo tā au koe, Sutas. full mo le tasi. Episu O fit. oe, o au, o le olive vau, Israelu le vini, le olive moni. Amen. Ina ua avavai ese mai, le olive moni lea, ai wha mai sunu ia tuai oe maa. Ona ua tātou maua le whaalatanga. Amen. Ono Yesu Keriso, lea ua tātou maua le pengwhiki lea. Lea ua sunu ia tuai tātou i le olive moni. In lea ua tātou wolai, wa tātou ai, tātou feinu, tātou mawai manuia nei. Penge whiki umangei lea ua tātou mau. Ono lea ua tātou maua le avanoa. I ala ia Yesu Keriso. E tātou te ai manuia leo lea tua. Ona, just because we were chosen. Fili i tātou e lea tua e whaia lona whinangalo. Oe la māu, ne i te ua whaapeo lo o tātou tutu. Pami aua ne i e mita ai. Ne i te i ua toi vavai ese oe. Ai koe sungu i sao ai toi ina lana olive moni. Lea la, tātou whaao ngā lelei a tātou awanoa. Awanoa lo ua tuina mai i tātou. Lo ua tuina mai lea tua e whai tātou makerisiano. Whamai, whaatino lana ngā luenga. We were called tātou te o whai nuu umalava so. Tāla i atu, le suafa le tamā, le halo, ma le anganga pa ia. Awane i whai tātou ma kerisiano nofu. Awane i whai tātou ma kerisiano tūtū, kerisiano sāvali. Ia, a kongu whai ma sāvali. E tope lau savali. O lau vai aku, lau o lima, mai lau ai luma le ti apolo. A le ai muli aku, ma sela aku, a kako le au kerisiano. Se whamanatu le nei TAEAO mo i tātou, mai le esotas fulu iwa whai koe lima. O le nei foi, a whaito te matuafa alongo mai la uleo, ma tau siusi la uwhengainga, o na whai leo o tau, ma o loa, tāua, mo wau. Amen. Whamai, we were his treasures. We are his treasures. O loa, tāua. A ewa ainge i tu laulau mama whai poipo. E koe ki po le si kai mi uma, wha i ila kai mi uma, e mato ai e pui le iai, e tuu ai lau lima. Ona lea, lai te mana tua, o le mama o le whenga inga. Na lua o sia ma louto o lua, i lumo o le tua. Amen. A le wha meila whionga pa ia le tua, o oe maa o lea, o loa, tā ua, mo ia. Pe a tātou wa, tau si usi, i lana whenga inga. Ia ma tātou matua whaalongo i lona leo. A tātou usitai. I le whilwhiringa lea lea tua. A maila ia lea, a vea i tātou ma o loa tāua i lea tua. And then he said, i le tautau no me tolu whaupai tolu. For may he shelters us, it carries us in his arms, bears us on his shoulders, ma uu mau i tātou i lona lima. For maila ia lea, whaanofo i tātou i ona au. Tautau no me tolu whaupai tolu, e moni ua alofa ia i le nuu, o i lo lima, lona au pa ia umalava, ua lātou no nofo i o vai, e talia i lātou au a fionga. Ke loea kako muli le ato ma tātou whaatino whina ngalo le ato. Whamei e uu mau i tātou. Pe a tātou pipi ia le olive moni lea. We stick to the Lord. We remain faithful in him. Whamei la ia lea. He holds us. He carries us. Wai a tātou e alwe lea tua ma whamei maka wamo i kako. Ola se ke reo ma mafa le avenga le whai lea tua. Kiri ku wakwai makako wa me wa kiri ngam mafa kule avenga le tua. Ai whai mai. These are the benefits that we get. Pe a tātou to mauli whiwhiringa nei. We were chosen for a purpose. O le purpose lea e tala mai le tusili nei a mua Peteru. Mata upo e lua whaipas e iwa le se fulu. Pe a whai tau fo ili mata upo atoa lea. O le purpose a ia na whiwhiri ai tātou i le atua. Ina ia whai, lona whinangalo. Ina ia whaatino, lona whinangalo. Whamaila ia lea, tātou whaalongo i lona leo. Tātou muli ia te ia. Whaatula ia lea, whamaila e so tau luas fulu whaipai lima. Whamai, e fuai o lea tua. A e fuai nei se mea lona winga ea. O lona winga e te alofa
whaamaoni i ai. Pea e fuaisesi. Malamalama le iai ulungali. Malamalama le iai whai ngā wou. Pea fualesi alesi. Just because e a, lofa whaamaoni. Ia, ai leo ko e ngā fuafo i lea wou o e lesi tūlanga. Ai whamela whiong pa ia le tō le so tō le sufai poenima. Whamai, o ia o le atua fua. O le atua e alofa mo i tātou. Ona whamaila ia lea, he gave us his name. Au mai le atua lona, mai le atua lona suafa ia i tātou. O la se ke leo mangu ia sa wai. Whamaila ia lea o le numero e ono whai pa lua fita. Whamai. Feta le atua i ova ia mose whape atu. Ia e whai atu ia Arona, mo nā tali. Ia whape atu, i whapeni ono tō whamanuia whanau ngā Israel. Ia whamanuia ia i lātou. Ma e whai aku iai, ia whamanuia i ova ia te oi. Lewa au mai le atua manuia ia te oi. Whamai, ia tausi ia te oi. Ia whaamala malama i ova ona whafonga i lunga ia te oi. Ma lofa atu ia te oi. Saule foi pa luas fulonu. Ia whaasanga mai i ova ona whafonga ia te oi. Ma tuu ina atu ia te oi le manuia. Mene. La tau te tau foi, lo i ngoa i lunga le whanau ngā Israel. O a o foi, o te whaamanuia atu ia te ilatou. Numera e ono, lua, e le lua sifuru marifitu. Mai a watu le manuia, tausi i ova ia te oi, ia whaamala malama whafonga o i ova i lunga ia te oi, ia lofa atu ia te oi. Mai ia whaasanga atu whafonga o i ova i lunga ia te oi. Ma tuu ina atu ia te oi le manuia. Tau atu le ingoa lea. Tau atu le ingoa lea i lunga o le whanau ngā Israel. O a foi o te whaamanuia ia te ilatou. Amen. Manuia umanei. Tātou te maua. Ono i tātou o topulanga filifilia. A o le ala tātou tali atu. O le a le mafuanga. Do we know our purpose? Nā leina filifilia i tātou i le atu. Tā la i atu lona whinanga. Mai o tātou e proclaim. We display. Tātou tantanga i nei i display po advertisements po i e whai e teleo company. Whai loa kwai lea au nanga. Whai loa kwai lea mea o mea i e maua. Tātou tanga i nei i le company i le whaateta inga le countdown. Lea o Woolworths nei. O le ke le i o advertisements. Whai loa mai o loa ua pau. O loa nei i mwhai ona e maua le discount. O loa i e maua i iau points po i e. E tuu whaatasi maua le sfulu lima tā la. E pa ua elau whaatau lesi taimi te whaatau wai. O loa nei o loo e au ngā mō oe. O le au nanga lea ea, au nanga lea ea. O lo wai ele au nanga lea a whailau oka online. E mwhai ona luatu ale tangata lea whaatau o loa. A watu lau oka tu i tonu o lau ta avale se i tulo. Advertisements ia e whai e telo company. Whaalau i loa ela tau au nanga. Ale whai mai, o tātou. We have to display, we have to proclaim, lei, ma le alofa leo le atua. That's the main purpose. Nā laiona fili e tātou e le atua. A whaila nanga le le atua ia te oe, a whai nanga le atua ia te au. Whamela ea, o le ala tātou me o lo whai. We have to return the favor. Ina ia whaamanuia le, a tili whaamanuia le atua ia te oe. Tāla i atu. Whailo atu le leo le atua i lesi tangata. Fe soani i sesi o loo mo mia le fe soani. Ia e fe soani. Tāla i atu le lofa mleanga leo le atua. Ia i lātou o loo mo mia. Le malama leo loo mo mia. E nisio i lātou o loo pongi sāpia. Peona i ela le tātou whaamalosi le nei TAEAO. Whaamanatunga iai e le tusia Peteru ia i tātou. We were born with a purpose. Amen. We were chosen. We are the chosen generation because o le purpose le na mai e tātou. I le ngata whaafo i le vi ingai le atua. Ai tāla i atu lona whinangare. I o tō atu e whainu umalawa so, ma tāla i atu ia le leo le atua.
ina ia papatiso atu ia i lātou i le soafala tamā, ma le atali'i, ma le agaga paia. Ona fai maila ia lea o le mātai o e lua valu, fai upo le Isaia fai upo ono tasi, mata upo ono tasi fai upo mua fai upo e tolu. Ua ia ulunga le agaga o le ali'i a Iehova, a wā ua whauina o Iehova, e tāla'i le tala lei e ua tingāina, ua ia auina mai iau, e fufusi i e loto momomo, e tāla'i le sa'alotonga le tāwheanga, ma le matua tatalaina, o e ua fusifusia. Whamai e tāla'i le tausanga, e tau le leia mai ai e Iehova, ma le aso, e tau i masui e lo tātou atua, e wha matala loto i e wha anoa noa o Malawa, e avatu le fia i e wha anoa noa Siona, e foa ina atu ia i lātou, le matangofi e sui ai le lefulefu, o le uu o le oli, e sui ai le wha anoa noa, o le ofu fo e whai ai wiinga, e sui ai le loto wha avaivai. E ingoa i lātou, o la au, o le ame tonu, o le wha atoanga Iehova, e whai mona wiinga. Maua tau taimana whai tau lea, o le tusila i Isaia ona tasi whai mo mua tau. O loo, matua i mai o io mai ai, ia le mafu anga wha uina i tātou i le atua, e tātou te tala i le tala lei. Le mafu anga e lai ona kōl tātou i le atua, e tātou te whailoa lona matango fie, ma lona le lei. Se wha popole le tātou mta apule nei TAEAO, wha manatu, wha malosi ai ai tātou le au kerisiano. Aua tātou te wha vai. Aua nei o tātou maua le anganga lea, wa comfortable a tātou le mea lai ai. Ka ko ngofo ai pe i o le i le atua. Ai wha awhewhea le si, o loo mo mia la fisosoani. Wha awhewhea le ta si uso a tangata, o loo fia i loa, le matautia o le atua, o loo e nofo ma e ai. Ia na ana wha pea atu, tātou po kalamele nei TAEAO. Tātou, ia, o se vaenga o loo whaawa wina pea, o le finangalo o le atua. Ina o tātou whaatino lona finangalo. Ia, ma whailo atu lona matautia. Anga leile atua le nei TAEAO, whia ngai o se tātou atunuu, te mawhaiva, ia le ngata ilea. Ia o kalami masani fo ia tātou po kalami nei. Whao ina pea, ia wale e so tau au. Soani atu fo ilu whaafonga anga se tātou atunuu ma tātou paanga. Ia wale tātou sa walinga ma le tātou fōlanga. Lea ua afa, o le nei fo i tau sanga lua o lua wha. Pa muni e tele le tua lau whaafonga anga sa mua. Ia le tua, o oe, o au, o i tātou umo. O tupulanga filifilia e le atua. Mai le tala mose a te nome, o le nei o te wala aua i le langi ma le lalolangi e whai ma moli mau, o te tuina atu le ola ma le oti o le manuia ma le malaia. O le nei ia filifili ai o tau i le ola. Ia filifili ai o tau i le manuia. Ina ia manuia ai o tau ma o tau whana. Tātou filifili i le ola wa tuina mai e le atua mo i tātou. O le manuia wa tuina mai e le atua mo i tātou. Ina ia manuia ai i tātou. E leo langa nei, e leo le lalolangi nei. A o leola a tali wa umona ta pena e le atua. Mo oe maa ua le ngata ilea. Mo le tangata wha atua matali tonu i le atua. Tātou te talo mo i lātou o lo wha peona wha pongsaina e le li o le lalolangi. Ai aua tātou te tusi lima. Aua tātou te whai i a te i lātou. Tātou tutu wha apuruvanga mo i lātou. Tātou te talo. Ina ia whaalea o ngā ina i le suafa o Iesu Keriso. Le ngā luenga lea, le tia apolo lo whapongi ina i lātou. A Iesu sulu atu ai le malama lo tātou ali o Iesu Keriso. Ina ia avea i lātou mai tātou uma. O tupulanga filifilia a le atua. E whaia lona finangalo. Ia le tātou au nangana neta e au sa mua le atunu pele. Ia o le a fo i se upu wa sala. Wa le tauta mali i la o tau whaafonga i le nei TAEAO. Ia, malu ave i whale i loto ma finangalo. O le tala masania o ona nei, e matua atu ina. Ia, e ui mangalo fo iso ma whatau waa ma so ma se i le toto pa ia o lo tātua li o Iesu Keriso.
Ai anga le atu le atua, I lau, I le whenga iei o se o tātou atu nuu I wheau mga aluanga o le ni aso. I le ngata I leo le tāpua inga ta māma tina mātutua I te tono o maota malawa. Ia o le nofu te talo au au nā le atua I so se fata whai taulanga o lo wha pēo na no pia iai. I le tala ina o le finangalo o le atua. Anga le leitele le atua wha manui atu. Ia te o tō le whanau ia o onga I Samoa, le ngata fo I lea, le whenga iei o whanau, I nei fo ia tunu u mamalo longa. Ia wha manui a le atua. O manatua, tautua nā lou saunga le mu. Manuia tele, fe au mga aluenga o le neias. Tātou toe whei loa I foi, I le aso lulu o ananga fua nei. I le alofa maleanga le leo lo tātou tāpau sile o le lang. Tai atu ailo o tau soi fua. Ia maso maa ua foi nei yola. Ia, tālo wala au ia ofu, na te whai uine tātou. I se te tālo I le nei TAEAO. Ki Lord, mātou vi iau ilo mātou atua le nei TAEAO. Mātou whaafitai o lau upu, o le upu e ola, o le upu whapeona malia I o mātou loto, o le upu whapeona te tala ino atanga lo mātou tama. Ma mātou mahua ai le sa o lo tonga lo mātou atua. Whaafitai lo mātou atua le ngalue mai o lo nganga paia, whaafitai lau whetalai le nei TAEAO lo mātou tama. Lea ua whapeona mātou mauai manuia, o malia I o mātou loto, I lau whetalai mai lo mātou atua. Whaafetai tele lo mātou tamai lau whaau unga, ia vi ia oe, ia vi ia oe, ia vi ia oe whaavavau. Mātou talo lo mātou atua I lau upu wato ina le nei TAEAO. Awane o mātou whaatangaina le ti apolo I ngā oi, a ia whaapea o na sausauina le mana lo toto Yesu Keriso. Ina ia ola matupu ai, ina ia fua lelei I o mātou o langa lo mātou atua. A manuia se o mātou atunuu, wha manuia I le nei atunuu ua mahapeona mātou au mawai, a mesi fo si o mātou atunuu I Samoa, wha manuia le sunga le whaafengainga I Mike, whaapel whalito I Sarah, I le ngata I lele o unanga le 𝚘𝚘𝚑𝗏 TV lo mātou tama. Ia mesi fo I le visiona lo mātou atua, ia nga le leila wa fio, wha alau tele ina e oe lo mātou tama, a walo vi inga lo mātou atua. Anga le leifo ia mātou pa anga uma, wha peona mai mo mai le nei TAEAO. Si o mātou atunu uma lo mātou atua. Ia sausauina le mana lo toto Yesu Keriso, saunga le mune ia so I 𝚟𝚑𝚑 fo I le vi inga ia te oe lo mātou tama. Mana tua lo nu o Israelu, ia e wha manuia, ia I la tau lo mātou atua. So maule whaatau wa ai lau whanau lo mātou tama, ia fo I le vi inga, e whaavavau lava ia te oe, o no lo suafa Yesu Keriso o ole, māta talo atu ai. Amene, ma amene. Manuia tele le ni aso Samoa. Tō whāsoi fua.